tse ditiro tsa ditlhabololo di le 24 makhanselara a Silipikwe a lebete simolangwana ka theko ya dikoloi ko ofising tsa mapalamente a bone. Balemi ba kgwebo ba Palamateng khansele le ba ditsela ba kopanela go kgaola bojang mo tseleng ya Palamateng le Soma. Setlhopha sa makgarebe sa under 17 se le malala a laotswe go tsena kgaisano ya COSAFA ko Namibia ka mahelo a peke. Motho wa dumela re ga sa ka thamalalo go tsa toropo kgolo Gaborone ke kgomatse go utukile mme Tshepiso sekolo ke ena ranolang ka puo ya diata. Puthego e hapegileng ya khansele ya Silipikwe ya amogetse pego ya megopolo ya ditlhabololo tse di akanyeditsweng go dirwa ka lenaneo la madi a ditlhabololo a dikgaolo a tlwaeletsegileng ka CCP ka maikutlo a kwa godimo. Makhanselara a supile fa ba lebete semonongwana ka madi a kana ka 2 million pula a go a ikaeletsweng go reka dikoloi tse di tla thusang go tokafatsa ditirelo kwa diofising tsa mapalamente a dikgaolo tsa botlhophi tsa Silipikwe East le West. Pego ka Karabo Molusi. Pego e atologileng ya ka fa madi a 20 million pula a tlhabololo dikgaolo mo ngwageng wa madi wa 2025-2026 a tla dirisiwang ka teng e nankotse ditiro tsa ditlhabololo di le 24 mo dikgaolong tsa Silipikwe East le West. Ra go reka jalo dikoloi tsa ofisi tsa ga mo palamente mo di-constituencies tsotlhe ka bobedi. Ra go dira yalo construction of stormwater drainage re dira yalo ko Silipikwe East. Ra go aga jalo di-colbete go West. Ra go dira yalo ditsela internal roads re tsenya yalo di-solar street lighting le di-tower lights le gone go tsosolosa di-project tsa rona mo toropong jaaka yone ya rona ya Mushroom. Ba tlotlege mapalamente ba supile di 4x4. 4x4 kana is cost about 560,000 plus. And then the other balances ya ka ne ke supa ne le gore re budgetetse mokgwaitsi re budgetetse fuel re projectela for the entire 1 year. Makhanselara ba go etlile dikarabo ka madi a abetsweng ditiro dingwe ba supa gore madi a tshwanetse go dirisiwa ka boikarabelo go direlwa mo pontsheng go beilwe kwa pele ditiro tsa ditlhabololo mme go sa tlogelwe kwa morago go tsamaisa ditirelo. Mo parlamente o tshwanetse go kopana le makhanselara o nna le bone ga ba tse le bone buisana mme ke dumela gore rona mo kopano ya rona ne re kopane le ba-BDC ga go ise go ne le kgang epe ya dikoloi mme re sa re go molato kgang ya dikoloi kgang ke gore re tshwanetse go lebelela lethoko le le tona mo kgaolong. Ra ile madi a 1 million ke bona la gore go dithulela tse ditoro so tare le nna ke go gore go dikoloi tse dinnyane gore le maintenance a tswele tenne go toka le a re toka le specific details gore go ka dikoloi tsa di ya go bereka e go bona nna go le gore dikoloi tse di tawo di dispose di smerile who is going to be responsible to run auction sale ya gona cancel ya gona BX gore tse tsa di 1 million mme se le go le mo shekere le tshwanang le re ta improve le gore dilo tse dingwe re nne re le tsa aboard le nne ga utshwane le rona kana le ditsamaiso ya mme re tabo re ntse ke tsentse leitho kana re tsentse leitho go bona gore re di bewa ka tsela e leng gore sepe se e leng gore se ka nna le mathata re ta dira. Go gateletswe botlhokwa jwa gore lenaneo la madi a tlhabololo dikgaolo le ntshe ditharabololo tsa matshwenyego a mantoropo le go bula metswedi ya itsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Silipikwe. Balemi ba Pandamatenga ba kopane le khansele ya Chobe ba ne ba ithaopa go thusa lephata la ditsela go kgala bojang jo mo mathakoreng a tsela ya A33 ya Pandamatenga le Soma. Tiro yotlhe e kaiwa e lompa madi a tshwarang dikete tse di 200 a dipula ke gore 200,000 pula go e wetsa. Thuso eo e tamorago ga gore khansele ya Chobe e itele go go bone go ba thusa bojang jo bo kgoreletsang badirisi ba tsela eo e etetseng diphologolo tsa naga ke a leboga e ole ka pego. Seemo se sa bojang jo bo boleele jwa dimetara di ka tshwara pedi jo bo godileng go bapisa tsela e ya Pandamatenga go ya Lesoma e ntse e se sone. Ngwaga le ngwaga tsela ya A33 e tshabelelwa ke go thoga bojang jo bo heleletsang bo sera badirisi ba tsela fa ba tsamaya mo go yone. Bosigo le motshegare mo tseleng e
e etetseng ka diphologolo tsa naga seemo se ntse se tshwana fela go lemogeng fa seemo se tshwanelwa ke go potakelwa khansele e ne ya itela ko baleming ba Panda Matenga go thusa lephata la routse kana le hilo boikarabelo ba go ka dira tsole dikgang tsa go nna ya mme currently o ka re ba sepatši sa bone se kwa tlase therefore ka se ke re nnegela re le boeteledipele be re filegela gore nyame tere kope ba na le seabe ba ka kgonang go re thusa e ba re thusa mme be re approacha bone ba Panda Matenga Commercial Farmers Association ka ba kile ba re thusa mo nako e hitileng lephata la ditsela le le ka bong e le lone le mekamekaneng le go kolomaka ditsela tsa lone ka go kgaola dithari le bojang le itumetse fela thata go bo balemi ba tsibogetse seemo se. This has been very helpful ka gore wa go ithala ha gongwe budget ya rona eta e shorta gongwe ke supela gore last financial year ga ra ka ra kgona go dira vegetation control ya rona ka gore re ne ra tlhaelelwa ke madi mo baleming ba masimo a Panda Matenga se ga se go thusa fela mo go bone ke go thabolola fa ba tshelelang teng gore ba kgone go dira ditiro tsa bone ba sa kgorelediwe ke sepe. We got 10 tractors slashes in. We got 3 vehicles. Re na le diterekere di le 10 le dikoloi di le 3 go ta go thusa mo tirong e. Re na gape le bodiredi bo ka tshwara 20 madi a tiro e yotlhe a ka tshwara 200,000 pula. The expenses is around about 200,000 for the whole operation. Going to Lesoma, I think it's about 75 kilometers there, 75 kilometers back. Ga se la ntlha balemi ba Panda Matenga ba thusa go koloma ka tsela e ya sekgele sa dikilometara di le 100. Tiro e sologetse go thusa go hokotsa dikotsi tsa tsela tse di neng di ka nna teng ntateng ya go thoka go bona sente mo tseleng e ya A33 e dirisiwang thata ke bajanala le dikoloi tsa dithoto tse di kgabaganyang lehatshe leno. Ke a leboga eole BTV News, Panda Matenga. Barui ba mokgatlo wa Mabuthubela kwa Maunatlala ba itlhomile kwa pele ka go rokotsa keletso le maikemisetso mo baruing go tlhabolola mhama wa temothuo ka boitsanape jwa segompieno segolo jang kgwediso ka satla. Mokgatlo o segile tema ka ditshupo tsa temothuo tsa ngwaga le ngwaga go anamisa thuto le go tshwaraganya bana le seabe mo mosepeleng wa go atlega mo torong ya bona. Re utlwa ka re bomolosi Ditshupegetso tsa kgwediso ka seatla e ne le bokao jwa isago ya thuo le mhamo wa temothuo ka kakaretso e ka fitlhelelwang ka tiriso ya maranyane boitsanape jwa sešwa le tshwaragano ya bana le seabe botlhe. We are sitting at 75.4. Selekanyo sa 75.4% sa dikgomo tsa rona di nnile teng ka boitsanape jwa kgwediso ka seatla. Ngogola ka letsatsi la ditshupo go tsetswe namanyane e go neng go kgwedisitswe kgomo ya letsopa la Swedish go dirisitswe maranyane a go tlhopha bong. Gompieno ke moroba wa Brown Swiss o na le ngwaga. E ne re batla di female. Today is turning 1 year. We have the resources to tshwanang le Enibuang. We have re na le dikitso le mafelo a tshwanang le Buane le Ramatlabama. Mme tiriso ya boitsanape e santse le kwa tlase segolo jang kgwediso ka seatla. By the farmers, it's still lagging behind in terms of the AI side. Boitsanape jwa kgwediso ka seatla jaaka bongwe jwa maranyane a segompieno a leng teng mo lefatsheng leno bo kaiwa bo le bogadi bo bo gaufi go ka tlhabolola mhama wa temothuo. The use of biotechnology in animal breeding. Tiriso ya boitsanape jwa sešwa go tlhabolola boleng jwa leruo e ntsha maduo a tlhomamisitsweng ka maranyane le ditekeletso go ka oketsa dipoelo. Genetic and maximize productivity. Ke re toetsa bala bantsi gore o ska emela gore nya motho a re kana ga ona masimo nna ke le masekwana ke ruetse dipulitsa mo lapeng mme yana ke re toetsa motswana gore just find a small place o gona o dira sente o tsene dipulitsa o di halo rato le nako e tsepameng o to gona bona maduo a thuo e tabologileng o na le e le re tswang kone go legolo ka ba ntseng ba palela ka temo thabarni ya mepudi o thokana le gore ha ona le tswana o tsa o e pega pudi ya breed then potsane tabong e tsalwa ya gona gore ke one o na o continue o e pega pudi ya breed go hiteleng o goroga ko pure breeding yo e batang
go anamisa dikitso ka tiriso ya boitseanape jwa sešwa go tlhabolola leruo le go tsaya kgato ya go kopanya barui baitseanape bagwebi le batsaya ditshwetso go nna le seabe mo mogopolong o ditshupo tsa botlhano tsa Mabuthubela di tlogetse motlhala. Karabo Molosi, BTV News, Mauna Tlala. Tautona Advocate Maboko solehetse go emelela tsatsi jeno go leba tropo kgolo Lusaka kwa Zambia go tsena phuthego ya ntlha ya go bapadisana ga mahatshe a Afrika mo go segololesegileng ke gore ya AFCFTA. Phuthego eo e tabo e itebagantse le tiriso ya boranyane mo go tsa kgwebo le go isa ditirelo e ta tshwarwa go toga gompieno go itha mo go la kamoso. Phuthego eo e solehetse go ngoka batho ba heta sekete go balelwa bo tautona ba mahatshe bo tona ba etile pele mo go tsa kgwebo ba rutegi le baitsanape ba tsa boranyane go ralala kgaolo ya Afrika. Go soletswe gore e re ha tautona le kwa Zambia a kopane le molekane wa gagwe wa kakwa tautona Hakainde Hichilema mme a lekole gape le batswana ba bannang gone kwa Zambia. Tautona o ta ba patilwe ke tona wa merero ya tsa mahatshe a sele Dr. Phingi Butale, tona wa lephata la papadi le thabololo kgwebo re tiro ya yone ntsima le bagolwane ba bangwe ba puso. Tautona le lekoko la gagwe ba soletse go boela mono gae gone ka moso. E tare boseong ja ga tautona tona wa merero ya ofisi ya ga tautona re moite mohasa a sale a mo tshwareletse go tsamaisa lehatshe. a re tswelele mothoetsi mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho re Jefferson Siamisang a re ba kgonne go tsenya mo tirisong dikgakololo di le 3 mo go tse di 22 tse ba neng ba kopilwe go di diragatsa mo ditlhophong tsa setšhaba tsa 2024. a re le fa gone ba sa di diragatsa ka botlalo ntateng ya nako ba dumela fa ba tla di tsenya mo tirisong sentle mo ditlhophong tsa setšhaba tse di tlang tsa ngwaga wa 2029. o na bua kwa phuthegong ya bana le seabe ba tsamaiso ya ditlhopho go rata moranyane ke yo. Pele ga ditlhopho tsa setšhaba tsa 2024 lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le bana le seabe ka go farologana ba ne ba dumalane ka diphetogo dingwe tse ba neng ba dumela fa di ka tlhabolola tsamaiso ya ditlhopho mo ditlhophong tse di hitileng mme ka ntlha ya nako ba ne ba palelwa ke go diragatsa tsotlhe tse ba neng ba dumalane ka tsone kwa ntleng ga tse tharo. Mo phuthegong e le bana le seabe monoga borone mokwaledi wa lekgotla le o tlhalositse fa diphetogo tseo di santse di na le nako ya go diragatswa mo ditlhophong tsa 2029. The only recommendation that was implemented is the first one there. I'm going to read it. It was saying legislate for the introduction of technology-driven voter registration. And I'm very happy to remind you that Section 7 of the Electoral Act was actually amended in 2023 to make provision for electronic voter. Nngwe ya diphetogo tse di dumalanweng mme ebile di diragaditswe ke tsa tiriso ya maranyane go ikwadisetsa ditlhopho le fa gone re sa kgona go diragatsa tseo ka botlalo ntateng ya nako re dumela gore re tla tsenya mo tirisong sentle mo ditlhophong tsa setšhaba tse di tlang tsa 2029. Appropriate processes have been activated to ensure that appropriate systems are put in place to implement it fully. And I can also assure you that as we prepare for the 2029 general elections, we'll be using technology as well to register the voters. Le fa go ntse jalo modulasetilo wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho wa kgoletse botlhe ba baneng ba na le karolo mo ditlhophong tsa 2024 a kaya gore ka ntlha ya bone ditlhopho tseo di tsamaile sentle. To that end, ladies and gentlemen, I must indicate that the 24 general elections were a huge success. Both local and international observers have described them as free, fair, credible, transparent. Bagaetsho ke tla rata go gatella thata gore ditlhopho tsa ngwaga yo fetileng di tsamaile sentle. Balebeledi ba ditlhopho ba monogae le ko mafatsheng a sele ba supile fa di tsamaile sentle ka tsamaiso le melao ya lefatshe. Ka jalo ke tla rata go lebega botlhe ba ba neng ba na le karolo mo ditlhophong tsa 2024. Who served as support staff for a job well done. I think you can thank you so much. I also thank the rest of our stakeholders for your support
for choosing peace and the rule of law. Go solofetse gore phuthego e ya bana le seabe ya go sekaseka ditlhopho tsa ngogola tsa 2024 e tla bokhutlhong ka moso mme ebile e tla tla ka megopolo e mešwa ya gore go ka tokafadiwa ga kae. Kgorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Le phatala le hatse le temothuo le ntshitse matshwenyego tebang le dikhamphani dingwe tse di santseng di le maoto a tshupa go tlhabolola ditsha tse ba di abetsweng kwa lehelong la Botswana Innovation Hub mono Gaborone. Motshwarelela tona Dr. Edwin Dikoloti o gakoletse dikhamphani tseo ka tumelano e ba tamang gore ba bo ba thaboletse ditsha tseo mo ngwageng tse pedi e seng jalo di kgona go gapiwa ke letleletswe Somolekae Kapego. Puso ya lefatshe leno e ne ya abela khamphani ya Botswana Innovation Hub lefatshe ke ngwaga 2012 le nang gape le na le ditsha tsa dikhamphani tse supa tsa kgwebo tsa ditaemane. O ya ka tumalano tsa melao ya lefatshe, dikhamphani tseo di ne di file ngwaga tse pedi go dira ditlhabololo mo ditsheng tseo selo se ba paletsweng ke go se hitlhella mme puso ya ba itsise fa ba tla gapa ditsha tseo. The reason why we came through yesterday is because that which you have had, you have not added any value on it. Yeah. And it's a cause of concern for us. Re dumalane gore lefatshe le re le fileng la tlhabololwa go oketsa boleng jwa lone mme jaanong go a tshwenya gore re ha mme ga gona diphetogo dipe re lemoga tsotlhe tse le di dirang mme re tshwanetse re gakologele tumalano re batla gore go simololwe go akanyetswa kwa pele le batle le tsela ye ka yone lefatshe la lona le ka kopanyang dilo tse di farologaneng. As advised by my team, that even when you start working on your designs, you can start exploring even mixed use. We are halfway through with the program of creating certification for people who are done the diamond. Mo nakong ya gompieno re buisanya le dikhamphani tse di farologaneng go tlhabolola re na le maikaelelo a go itebaganya le dikgwebo tsa mogama wa ditaemane ka bophara jwa tsone di akaretsa le mogama wa go dira mekgabisa. The jewelry business, meaning we want to convert the finished diamonds into jewelry and then export it to different parts. Mme jaanong puso e ne ya isa pele maikaelelo a yona gore benkgae ba nne le dipoelo tse di bonalang mme ebile go thamia mebereko e e lekaneng. Botswana were not going to be apologetic in emphasizing that it is time for us to be part and parcel. Ke nako ya gore Botswana ba nne le seabe se se bonalang mo mohame o le go godisa itsholelo go nonosa dikitso tsa benkgae ke selo se se botlhokwa fela thata mo go rona ke batla gore batho ba kgaolo ya me e nne bangwe ba ba kgwebe mo mohameng wa ditaemane. My people in this constituency to be able to be part of the full value chain of diamonds. I am 52 years in the diamond business, 52 years. I started at the age 16 and this is what... Ke na le dingwaga di le 52 mo mohameng wa ditaemane mme ebile ke rata ke re benkgae gore go mosola gore ba inaakanye le mohama o ba santse ba le ba botlana gore ba tle ba kgone go isa lefatshe la bone pele mo mohameng wa taemane. They are ready to take the challenges of taking the country to the next fold. Morago ga dipuisanyo tseo dikhamphani tsotlhe tse di fileng ditsa kwa BIA tsa laolwa go wetsa ditlhabololo tsa ditsha tsa bone mo ngwageng go simolola beke eno. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Mapodisa a tlhomamisitse go tlhokafala ga rre wa dingwaga tse di 41 yo go belelwang a itatlhile go godimo ga kago ya matlhatlhaganyane a iTowers a Gaborone ka la bobedi mo puisanong le mmegadikgang wa BTV News Nkutlwe Thamaga mo anamisa mafoko wa sepodisi sa Botswana Assistant Commissioner Nia Bagali re ba setse ba simolotse ditlhatlhobo tsa postmortem go bona se se ka tswang se bolaile rre yo lentswa tota go le mo mpananeng gore o iphutshitse. Mokwalo o ke o fitlhetsweng fa thoko ga rre wa dingwaga di le 49 yo letseng a itatlhile fa godimo ga kago ye ya iTowers mo CBD mme mo mokwalong o rre yo o ikaile ka maina a Thomas Shanahan mme gape rre yo o kwaile gape mo mokwalong o megala ya mebedi ya lotheka ya neng a tlhalosa gore ke ya ga mme mmagwe. Thomas o kaile gape mo mokwalong o gore o kopa gore mme mmagwe a tshwarwe ka mogala wa letheka go tla go tsaya buka e le yone e fitlhetseng fa thoko ga gagwe.
o ne a kopa gape gore o kopa gore mogala wa gagwe wa letheka o neelwe mme mmagwe mme o seka wa neelwa motho wa maina a Monty. O na e tata go tswa ko godimo ko floor 28 mme a go wela ko floor 2 yaanong e le gore go itata mo ke gone mo e le gore mo nako ya gompieno re a go thothomisa gore a mme o itathile kana go diragetseng ba mo tsaya ba mo isa ko sepateleng mme ko sepateleng raitso go na ga thomamisiwa tota gore re o tlhokagetse mo go rona mo sepodisi re tshwanetse gore re thothomise go bona gore tota gate go diragetseng pele ke yone kgang e le gore re itshwere mo nako ya gompieno mme nka thomamisa gore re yo mo mosong ono o na a batsadi ba kgona go mmona kana go mo identify gore ke ene ke ngwana a bone so re yo o tholega ko lehatsheng la Ireland mme ba ntse ba nna mo Botswana kana ba nna mo Botswana. Mapodisi ba tlhatsa fa e tla re mo tsatsing la ka moso ba ba le mo seemong sa go nela batsadi ba reyo mmele wa gagwe go simolola dithulaganyo tsa phitlho ka moso go tabo ile gore go dirwa mo te postmortem gore go te go re thuse gore tota gate go iragetseng tiragalo nngwe le nngwe re liba ka ga re libang ka teng ka bo yone yaano se ra itse gore ke tiragalo ya bobedi gone ko mme a re ka ke ra di amanya tsote hela kana go te ka gore di na le mabaka a tsone ka botsone mme go a re tshwenya gore ha go nna jana kana go latlhegelwa ke botshelo ke motho ke selo se se tshwenyang hela thata mme re ka tara bona gore tota gate khankeng ha ile gore batho ba tla nna ba hella go nko ba na le mathata a tshwana le yona le gore tota ke a se khala ke kana ra se khala re sepodisi ke gone go anamisa dikgantse le se sa siamang mo social media. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi mo kganyeng e di santse di tsweletse o nkutlwe Thamage BTV News Gaborone. Motho ha re tsholela le tsone le phatala ha se le temothuo le tsibusitse balemi le setšhaba ka kakaretso ka thagogo ya tsie le sika la yone ko dikgaolong tsa boteti Tšhobe le Totome pego go tswa ko lephateng leo e supa ha tsie eo e ngokiwa ke bokgwala jo bo bakilweng ke dipula tse dintsi tse di go somaneng monongwaga le phata le bega ha tsie eo e ja thata dijano di akaretsa mmidi lebelebele le mapele tsie eo e ka lemogwa ka mebala e harologanyeng go ya hela ka selekanyo sa yone ha e santse e lenye e tala ka mmala mme e re godile e nne mmala o mosetha setšhaba se kopiwa go itse se ba lephata la temothuo ha ba e bona mo masimong a bone. a re tlhodimela tsamagasa mosi o montsho o ne wa tswa mo mosimeng wa Sistine Chapel Maabane o supa gore baruti ba bagolwane ba paletswe ke go tlhopha mopapa yo mošwa go etelela kereke ya katoliki diketekete tsa batho di ne tsa phuthega kwa St. Peter's Square kwa Vatican go letela mosi o neng o tla supa gore go tla nna le ditlhopho tsa ntlha go solofetswe gore bokopano jo bo tshwarelwang mo sephiring mo mafelong a farologaneng thata mo ditsong ya dingwaga di le 2000 ya tumelo eo e tla tsaya malatsi a le mmalwa mopapa o tlhoka bontsi jwa 2/3 gore a fenye mo mokgweng wa go tlhopha wa sephiri o nang le makgolokgolo a dingwaga o dirwa fa ba tsena mo kokwanong eno megala ya letheka e a tsewa ba ikana gore ga ba kitla ba bua sepe tiriso ya baranyane e dikologileng toropo ya Vatican e emisitswe go sireletsa dipuisano tse bokopano jo bo simolotse ka tirelo ya kereke mo mosong kwa St. Peter's Basilica. Motho e tshwong terna me re di tshwere gone go re tselele jaanong le tsa metshameko temong patane ke yo go go dinela. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono mme re di simolola fa ka tsa athletics kgotsa ntsa mabelo
motsisa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association a itebagantse le tsa setegeniki wa bona thetso a re morago ga gore batabogi ba setlhopha sa setšhaba sa lebelo la 4x400 ba le bararo e be o letsile tebogo ba ya Pondori le Colin Kibinatsipi ba se ka ba akarediwa mo kgaisanong ya e tla tshegediwang ka mafelo a beke ya World Athletics Relay kwa China. Thetso o kaile mo tekodisong ya gagwe fa setlhopha se dira sentle go ipaakanyetsa metshameko eo. Thetso a re go ta go tsena mo nakong eno le kgotla la Botswana Athletics la akareditse bo maitsanape ba tla itshidilo maikutlo ga mmogo le bogo ja lekgotla go bua le setlhopha go se baye maemong a siameng go ka phadisana. The team is very stable and in a very happy mood. Setlhopha se mo maemong a siameng le batabegi ba siame ra akareditse ba tsa tshidilo maikutlo mme le bogo ja lekgotla la BAA ba na le setlhopha go bonela tsotlhe tse ba di tlhokang mme ke netefaletsa Batswana gore setlhopha sa rona se tla tswa ka maduo. In a very jubilant mood, so the nation must not worry. The boys who are there will deliver. O tsweletsa ka ya gore e re lentswe ba ne ba editse gore borre jo bo nne ka gore la setlhopha maiteko a bone a ile a retela. We tried everything in our best ability. We tried on Friday to talk to the athletes. Re lekile makgetho a le mmalwa go buisana le batabogi ga mmogo le bakatisi ba bone gore ba nne ka gore la setlhopha le mongwe wa bagolwane o na ithaopa go ba duela madi a ba batang mme maiteko a rona a padile mme seo se re bontsha fa batabogi bao ba ne ba ntse ba sa batle go ya go tsaya karolo mme ra fela ra bona go le botoka gore re tswelele ka ba ba leng teng. Wanted to be part of the release because even at one point we were asking them that they go to the Guangzhou where the world release are held, but they still could not be amenable to that, and we ended up now being forced to just let it go. And when they were here on yesterday, that is on Monday, we asked them that we meet, but still they refused that to be part of the team. Hence, we decided on Monday to release that statement. Mothusa moeteledipele yo BAA o supile gape gore mo nakong e tang batabogi bao ba tabula dikgoro go ka boela mo setlhopheng sa setšhaba. We are willing. There's no fight after all. But obviously action has to be taken. I may not know what kind of action will be taken now because I don't take the decision. The body always... Re eletsa gore batabegi ba boele mo setlhopheng go tla tsewa dikgato mme fela re tlhaloganya gore ke bana ba tlhoka dikgakololo tsa rona ka gore ga re le bone. They are kids. We need to guide them. We need to provide guidance for them. It must not be like once we differ, now it becomes a war that one cannot even drop the gun. Setlhopha sa lefatshe leno se tla tsaya karolo mo dikgaisanong tsa World Athletics Relays tse di tla tshwarang go simolola ka mafelo a beke kwa lefatsheng la China. Mme motsamaeteledipele wa BAA o a bona thetso o konoteletse ka go kopa barati le balatedi ba mabelo mono gae gore ba se fiduge dipelo ka setlhopha sa bone. Mathothe go rala lefatshe ka bophara a tabo le mo setlhopheng seo go bona ka fa se tla dirang ka teng go siretsa seretsa sa Gauta se ba se fentse mo ngwageng o fetileng kwa Bahamas. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Mokatiso wa setlhopha sa setšhaba sa makgarejana a dingwaga tse di fa tlase ga dingwaga tse 17 bonang mosetlha a re ba malalaalaotse go ya kgaisanong ya monongwaga ya COSAFA Under 17 Girls Championships e tla tshwarelwang kwa Windhoek, Namibia e simolola kgwedi eno e le 10 go fitlha e le 17. Setlhopha seo se se tsene mo kampeng kgwedi ya Moranang e le 7 se tsweletse sentle ka dipaakanyo. Tsepo ke Hemile o tla ka dintlha. Mosetlha yo gape e leng captain wa pele wa the Mess a re e re lentswa bontsi jwa batshameki ba gagwe ba le bašwa mo setlhopheng sa setšhaba ba ba tlhogoditse thata go ba fa botsipa le matlhale a go netefatsa gore ba dira sentle mo kgaisanong eo. Gore ne re simolola hela ko ntlheng re leka gore ba fite into the squad se ne gore se teng se ne ba ne re ntse re tshameka le bone COSAFA le di-qualifiers mo competitioneng tse di hitileng. Batho ga bana ha re leng teng ka gore ka re ba wetse ba setse ba tshwere culture ya kwano le play ya kwano ba setse ba itshwere le ha ba tsamayang teng go botoka thata hela go na le jaaka ne ba goroga. Ntse re simolola ka yone technique re simolotse ka technique ne re berekela mo technique nako e ntsi because ka ha ba tsileng ba ntse ka teno ka sko o avoid gore o simolole ko technique because
under 17 ke gone go ileng gore ba tshwanetse gore ba tshware technique teng gore bolo e ragiwa jang e controla yang sone re ka se re tlhokomologere re ka gore mo national team especially that ke Santhabata kwana basetsana ba Botswana ba golagantswe le Lesotho ba leng bone ba siretse ba kgaisano ga mmogo le Zimbabwe mo group C. Mosetla o tlhalositse fa ba kgonne go sekaseka mafatshe ao ebile ba tshamekile metshameko ya botsalano go kala bokgoni jwa setlhopha. Ne ra hela re batla le differently go bona gore a mo re go dira go a kopana. We first played amongst ourselves. It's a friendly game. Ba tshameka ka bo bone re le ka go selecta ba ene gore bona gore ba setse ba le botoka re ka kgarameletsa hape le bona. Then re simolla re tshameka le double action e leng gore ile a re betsa 4-0. And then re tshameka le under 20 ya banyana ile mo camping. We won 3-1. Yesterday again after our final preparation tse ile gore re itse gore ra emela re tshameka gape le double action ke bona gore a mme ka haineng ke batla go bona gore ka haineng tshameka le rona ka teng a go mpie go ntse go tshwana hela re heletse re ba betsa 3-1 le bone maabane go bo go ntha gore nyame go ya teng fa la tlela la gagwe Captain wa setlhopha Rose Moduma a re maikutlo a bona kwa godimo go ka pharisana mo kgaisanong e. Ka tla bona re fentse mo grouping ya rona ka tsana bo mo go rona ra go compete le team tse di winne mo grouping re kgona go nna number 1 re fe. Re utlwane as a team team e ha o sa go re utlwana mo teaming. Setlhopha seo sa agile ka batshameki ba masoma mabedi magareng ga bone go le Rose Modumo, Ludo Motsisi, Kitso Katsana, Mabatho Serokane, wa Mechakalisa le ba bangwe. Makgarejana ba Botswana ba tla simolla kgaisana bone kgatlhanong le Lesotho ka Sontaga ka nako ya boraro pele ba tshameka le Zimbabwe ka mosupologo e ntse le ka nako ya boraro. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Holy Ghost se mo maemong a botlhano mo lokong e se fentse sa Presence 11 ka no ile ngwa go le fela mo motshamekong wa beke ya bolesome le boroba bongwe wa ligi ya First Division ya Borwa ono ngwe tshamekela kwa Lekidi Football Center mo maitsiboeng a letsatsi la boraro tshegofatso malepa o na le ko. Setlhopha sa Holy Ghost se se supileng fa sena le maikelelo a go fetsa mo maemong a kwa godimo mo pakeng eno se tsene mo motshamekong o se tsomana le phenyo mme banna bao ba go mopane ba simolla ka go bolotsa ditlhaselo fela motshameko o simolla bobedi jo jwala ka gotlhe go ka iponela ketapele fela ga retela go fitlha Kennedy Taukobong a tlhoma Holy Ghost ko pele mo motsotso kwa 24 no eo ya nna yone fela go fitlha ditlhopha di ya go ikhutsa go phetsogeng kwa boikhutsong Presence 11 ya lwa ka gotlhe go leka go lekalekanya dino mme ga nna ga retela motshameko o wa ya bokhutlong ka phenyo ya nno e le nngwe ya Holy Ghost go lefela la Presence 11. Today we played to win because the opponents had made a resolution to say they will go. Gompieno re ne re tshamekela go fenya re ne re le mokgatelong ka gore setlhopha se ne re tshameka le sone se lwela go falola selepe mme ka jalo motshameko o ne o se bonolo re tshwanela ke go sireletsa dintlha tse tharo se re di boneng re na le motshameko wa Orange FA Cup ka mafelo a beke mme ka jalo re ne re tshwanelwa ke go sireletsa bangwe ba batshameki ba rona re ya go tshameka motshameko wa rona wa sejana sa Orange FA Cup ka matlametlo mme fa re ka latlhegelwa re ya go tsepa majaanong mo leaking go leka go fetsa mo maemong a botoka. If we lose, so be it. How do we lose more cup we concentrate in the league and improve our position more league. But we will fight to the bitter end. We started very slow, but ile go ntse tsamaya ka ntse re gola le game and ngare it was a better performance and ntse tsamaya go second half which I am very happy ka yone. Ha ke itumela di results in tota but hela re simotsa motshameko re le bonya mme re ne ra gola le lebelo la motshameko fa o ntse o tsweletse go tsena mo karolong ya bobedi e mo go yone ke itumeletseng tshameko ya rona ga ke a itumelela maduo mme re tshamekile botoka re ne re berekela thata mo go ageng le go neelana dikgwele mme gore bereketse le mororo go sa ntsha maduo a re neng ra eleditse re ikelela go tsaya tse di molemo mo motshamekong o go ipaakanyetsa tse tharo tsa bofelo ka gore fa re leng teng ga re ise re falole selepe ka jalo re tshwanetse go fa batshameki mowa wa phenyo le go kokoanya dintlha tse thataro ke gone re ka sireletsegang to make sure we fuel the boys a winning mentality at least to collect 6 points ka gone re ka tsa re ka nna safe. That is our main target go mpikwa
metshamekong e mengwe e tshamekilweng phirimaneng ya laboraro Jwaneng Young Stars e fapile City Pola ka dinno tse 3-2 fa Magosi e fentse UB Hawks ka 1-0. baeteledipele ba Loko Police 11 ba tsweletse ka go letsa thupa jaaka ba ne ba pega Taung Young Strikers thupa tse 2-0. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. o tsetsana kwa bosupa re di ba khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona mosokeo. Poaching and illegal wildlife trade is no longer just a local or regional issue, but an organized and lucrative global problem driven by the high demand for wildlife products